Sanibone, ayisazana. Ngiyathemba bafethu niyaphila. Yazi namhlanje ngifikelwe yinto nje ethi anginikhumbuze ukuthi ungasithathi isinqumo ngento oyothi uma usubuzwa ngelinye ilanga ukuthi lesinqumo wasithatha yayingekho enye indlela owawungenza ngayo kunokuthi uthathe lesinqumo leso wasithathayo. Yayingekho mhlambe enye indlela owawungayicabanga ukuthi lenkinga obhekene nayo ungayilungisa ngayo kunokuthi uthathe lesi sinqumo owasithathayo. Ungayenzi into yokwenza ukuthi ngelinye ilanga uma kufika isikhathi sokuthi ubuze imibuzo ethile ungabi nazo impendulo. Ngoba kuyenzeka ukuthi isinqumo osithatha manje sikujabulise, but in future uyisole senze injabulo yakho ibe buhlungu usengazathi ithumba elinomnyombo ngaphakathi. So sonke isinqumo mawusithatha cabange noma ubheke ukuthi awekho namanye ama-options akhona ongakwazi ukuthi uvike ngawo lesi sinqumo ongasosithathe esingeke futhi sadlula, esingeke futhi salungiseka after usithathile. So inqumo esiyithathayo akube inqumo ngempela osithatha ngoba nakho sewuhlulekile, sewuzamile wahluleka bese uyasithatha-ke isinqumo. Ngoba nakhona sometimes ungasithathi isinqumo gcina kuthatheka inqumo ngawe, kodwa before usithathe awuwe ama-options. Mhlambe kukhona okungaba ngcono ongakulekelela kulesi sinqumo sakho ufuna ukusithatha ukuze ngelinye ilanga uthi uma ubuka emumva ungabi nako ukuyisola ngey'nqumo zakho, kepha uziqhenye ngey'nqumo zakho owayithathayo usaphila emhlabeni. Hayi, ngiyabonga.